Sembut Menteri Rangba Kerjela Umas Ngau Halang Dahar, mentah kesni ke khat khandai terik unai wieng arajar arpusan, ulalet jungo iki arngut ki samla kenthe ki belangat ha ke jingja accident, kaba isir khay ha khamat ke gate tu jong ke skol ba nehu. Sembut Menteri Rangba ulalet pe yakini ki arngut ki samla kenthe ha Nazaret Hospital Shillong, ki berangdan ha pedeng ke jingsha asumal kaba benya. Haba yakran bat kinong tho kubor, hadian balami nagajaka sumar nakaliang umas ngau bhalang dhar, ula pentip ba ke jinglong jingman jongkawai na pedeng kini ki kena, kala kambiang kat ba kawai pat kadang don ha pedeng ke jingstom ke bejur. Ula benrap ru da ke boong ba kum ke sorkar, ka kular ben shimkia bat ban ba kli ya baro ki jinglut jingsam na ke benta kini ki arngut ki kena samla. Antara di berok pula yo i ke jingjia gitu arum samla di masufi dari accident ke ba isir kaya do kata-kata ba isne ha ba prine yin pula iperti bengi ku sorkaru so kamram ku sorkar menite di kamtam kon samla di to kar kumbolong arum berok dengan tu tu gawe kala kham stable kala kham ayu tu sewe dang long kham don ka jing sutom kham tu Tingin sorkar ng laong himlele ngi bu duwai ku bro armot nang patay kisan tu tawat ikajing jing sepo ikajing dia jing bro khay suman claim sorkari bro section ba ferry ang transport kuno banle iba le klemokor hande yu tu driver ba accident tu gamedi ki police kala kem yu la don ko na customer ni begitu different section ada baklem kot kali don section ba ya kali for white don section ba ya klem don section different section ada angka ankan sim kaya gitu bro mila sim kaya bede bani accident very serious pun kaman sa kan so ka bro ujung lut bede bani aru dengan susu la ong la ya kumno kajing pang ka hamdur subo andra din arla si mla sumar hani ya kata dong rifeno sabaru iklim sorkar